ribe, bo zabavno, so rekli. La pazienza è la virtù dei forti. Oh, gledaj. To zelo ekološko smo. Bog pomaga. Upanje umre zadnje. Einstein je rekel, da če ponavljaš isto stvar pod istimi pogoji, ne moreš pričakovati drugačnega rezultata. Dajmo se premakniti. Ribića se je dao loviti, samo nekam ne jemo bliz sreće. Treba malo pomagat, Mercator style. Treba pa v lovo 10 rib naenkrat, koliko jih je v konzervi. Glej, no, na koncu pa celo 10 naenkrat. Krasno. Moraš spremeniti. Kakor slončkova surlica. Slončkova surlica? Jezus! Kristus, Jezus! Pa kaj ste vi nore? Pa te ograd je v celoj travi. Pa ga več nikaj na tom presvetom sveti nam ne delate. Vrti me je že 5-krat vrezalo, 3-krat sem že šla na blokado. Umetne kolke manj, umetna kolena, pa še umetne gležnje. In deca, ta naša deca, pa te nikaj ne mrejo napraviti. Edino, kad se vidim delajo, je, kad te kište gledajo. Ena se je v Ambrusu ženila, druga pa se je Žabarovno ženila, pa niti več po naše ne ve gučate. Pa te moj sin, toga Somara je pa ena vreča z Maribora odpeljala. Your love
rated X. That means you're extra, extra, extraordinary. Bude, mati, smo vam prišli pomagati. Jezus Kristus, Božja deca, prišli ste mi nazaj. Dajmo zdaj to materi nesti. Okej. Glejte, mati, kaj smo vam prinesli. Jezus, pa to je naše ali iz Mercatora? Naše je naše, mati. Drag je letos dobro obrodil.